Fuck moja dlaka, stari, kako mi to gre na kurac, Zdravo! Pozdravljam na mojem kanalu. Današnji video snemam slovensko budalo. In že prej... Jaz se spajtlo, ne vem zakaj. Videla je strah, zdaj na OG kanalu, da je strah. Stari moj, legendarno je, da sem končno na fucking Jack on the Boxovem kanalu, daj no. No, jam pa na tvojem. To smo v šoli gledali, kaj je boš ti na mojem? Ne, saj je res, snimali smo. Spet smo snemali video, tada zdaj že gor po moje, ne? Ja, zdaj že. Ne, gremo pogledati. Že prejšnji video je bil o tebi, ko sem rekel na tvojo pesem. Jaz bom prevzel ta kanal. Shit pesem. Lahko sem video do konca posnema skup. Danes bomo z Danjem snemala Smash or Pass, torej Točno tako. nategniti ali pobegniti. Ja, če gledaš, to je tak, ne? Ne, veš kak je? Je pa tudi kombinacija nategni in pobegni. Nategni, pol pa pobegni. A to je, torej, da nategneš pa pobegneš v enem. Ja. Štikam. Glavno ja, kaj danes delamo? Imamo vsak 5 punc, on Love meni fante? pokaže. Fanta, jaz jih ne bi nekaj. Ok, jaz tudi, ne vera punca samo, dobro. No, vsak si je zbral 5 punc, ne vem kakve punce ima on, ne vem kakve imam jaz, možda onake iste, upam da ne. Upam, da ne, ja, se res. Ampak glej, Smash ti je všeč, bi kaj imel, Pass, Glej, rečemo za zdaj. mene. Ali bi, ali ne bi. Bi, to... Ne, kak veš? Vem, Dobro, tiste, ampak kaj sem jaz izbral, ne vem, če bi. Kamen, škare, papir. 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 Ti si bil kamen, zdaj češ ti zmagal, what the fuck je na tom seriji. Ti si prvi, ajde. A ti odločiš, ok, bom jaz prvi, ok, ti prvo punco pokazal. Ajde. Kaja Solo, poznaš Kaja Solo, ne? Poznam. Si jaki video že snemal z njo, ne? Ne še, imam pa v planu. No, Kaja Solo. Kaj ti meniš? Kaj ti je všeč na njej? Kaja Zakaj je- ne bi? Zakaj bi? Zakaj ne bi? Zakaj pa bi? Ni razloga, zakaj ne bi. Ok, fuck, dobro. Kaja je lušna ženska, saj ona že ženska, ona ni več deklina. Ne, ona je že ženska, je. Ona je že ženska, ampak ima deda, gledaj. A ti si, samo veš kaj, vsako prikolico se da odklopiti. Ampak jaz sem 16, ona pa 40, tako da. On to bi bilo malo za njo, ja. In pa prijaviš pa še, Ja, pa vse. ja, sem res, to bilo Konkurenco, daš dol, dobesedno. Pa saj ni več moja konkurenca. Ampak no, kaj praviš, Smash or Pass? Glej, lušna je, ima te fore dobre, kako bi rekel, veš ono, kako bi rekel, ima smisel za... Dobro, ne gledam zdaj mi iz humora. Gamerka je. Gamerka To je je, igrice ja. za špijo, to je vrejo pri punci, da lahko že nekaj špijaš igrice. Ja, ampak ne gledamo mi zdaj na zvezo, mi zdaj gledamo bi ali ne bi. Aha, mi tako gledamo, dobro, Mi dobro. gledamo zdaj, kaj boš ti, ne boš ti jo zdaj, ne pol pa Ne, igrice. strah me je enega fanta, ker fant je bil na kmetiji, on je ne, si jih dobijo. A ljubezen po domače, ali kje je bil? Ljubezen po domače, mislim, da je bil. Ne veš tega? Ne, pojma nimam. Veš, da je pa vidim, da nekaj se s traktorji, pa tako da je po mojem nevaren, jaz se ne z njim špila. Pa da jaz bi rekel Pass ziher. Jaz ne upam več, Smash. Kaj pa če ne bi imela dela? Jaz sem ga malo zdaj. Jaz bom imel jaz, bom rekel Smash. Pa, alo, njegov ata me gleda, njena ata me gleda. Ne, Prisežem, apa me je gledal, ker se spomnim, ko mi je rekel, ko sem bil filme imela, ne, svoj oni, ko je Nodi igrala v njem, pa je njen ata prišel do mene, pa rekel sem legenda, da me gleda, stari. reče Smash, dajmo slišati. Smash! To je to. Mama jajca. Denis Dame. Denis Dame naša. On nisem naredil video, ne. Sem videl, Ja. to sem videl. Totalen Pass, ker je cela fucking umetna. Joške umetne, to mi je nekaj najbolj glavne, kaj je možno, ali. Da imaš Če malo gleda, sisasta. to meni všeč. Mi dva smo 16 letnika, ajde ti boš v soboto 17. In fucking zdaj tu govorimo. Ja, kaj nama ni všeč, pa kaj nam je Joške niso všeč, ja. No, ampak ne, Pass bi dal, dva razloga sta, po moje cela razvlečena že, zaradi tega, če pa res, Je že rok minil. konce že, Že celo že zmucano. poteklo, no, otroci gledajo. Pass mislim, pass. Zakaj Pass? Zaradi tega, ker mi ni mi najdi, ne, daj. Ker ni, kaj? Ker jaz ima sem, fanta, ker jaz sem mislil na splošno, da je to transgender. Mislil si, da je transseksual, Jaz sem mislil, da je to malo. Naslednjo punco, jaz določil. Ti si oba, ti si čiznega drugega, stari. Ko sem prvič videl, njo sem videl prvič pri tebi. Res? In sem mislil, ko si sliko dal njeno gor, ne? Ja. Sem mislil, da je to... Ne, stari, ni doben. Samo, alo, brez abancije, ne? Alo, jaz nisem zihar.
Je punca se mi zdi. Ne vem, Je. Mislim, je punca. Ok, dobro, nema naš kaže. Naslednjo punco imam jaz, je pa, če poznate moče Summer Rae, da? Prvič slišim. Ja, to je drugač model, taki full, pač, Kaži. Phantom, ne, to je njena mama. Jaz sem njeno mamo dal, ne. Full luštna punca, tu imaš sliko, da pogled sem. Wow, kako je seksi, oh my god. Ne, vse je luštna punca. Daj, pokaži. A pa jaz ti njeno mamo pokažem, bi njeno mama. To je njena mama? Ja. Shit. Stara pa enih 50 let, izgleda pa kot da je full manj. Kaži njo zdaj tisto. Njo ti pokažem? Ja, njo mi pokaži. A ja, da boš videl, če... Aha, ok. Lele, Ja, Summer da, Rae. mi dva zdaj njo ocenjujemo, ne? Mamo njeno. Mamo njeno? Ja. Ona ima drugače... Full. Ona ima full... Kjeri karakter stari? Karakter ima full vredi. Humor pa tudi ne manjka, majke mi. Res full je smešna na slikah. Vidim, majke mi. Stari moj, sam humor, humor pa ima resno. Full je pa se oblači. Oh, fuck. Mislim, da malo pauzirati video, ker... Jaz grem samo reći. Ja, stuji, stari. Mi gledamo njeno mamo. Mi dva gledamo njeno mamo? Zakaj gledamo njeno mamo? Zato, ker pri njej vidiš Lahko rečem za obe dve. A to je obe dve, bi ti imel. Ja, zdaj meni lahko češ obe dve, ampak glej, če si... To je njena mama. A to je njena mama? To je njena mama. A razlike ne vidim. To je dobesedno. Humor pa karakter ima njena Ful mama. sta prijazni, to pa je njen ata, to da po moje. A ja, ne, te pa pes. Te pa pes, ima takija fotra. Te pa pes. Piši moj telefonsko. Jaz ne videl pes, ali videl kar konkreten smeš. Ja, saj ne mislimo nič kaj slabega. Ker je prijazna. Ja, prijazna. Mene, jaz, veš, kaj humor mene ful in všeč? karakter. Mene je ful vredi, ker sem gledal nekaj video in je bila ful prijazna in to je meni važno pri punci, da je prijazna. Ni važno punce, kaj izgledate, važno je, da ste vredo po srcu. Če slabo izgledate, tudi Fantje vedno najprej opazimo srce, ampak nismo mi krivi, da so tam joške. Res je. Smash. Laura Petrinac. To je to. Laura Petrinac. Naša Laura Slovenka. Veš kaj? Presnici povedano ne bi. Nič proti Lauri na moji šoli je, ne? In mi bi bilo tako malo čudno, ne bi. Ni mi... Kaj pa če ne bi poznal? Tak tisto na prvi pogled. Ne vem, stari. Jaz še nisem videl v živo, pa nič, ne? Jaz sem jo videl v živo. Ampak, veš kaj, videl sem jo v živo samo ven iz avta. Sorry, ampak pes, stari. Da bo zikrat bil, ko bo dalo si, ampak ne, pes imam. Koliko je ona stara? 18, ne? Nekaj tedi četrtletnik, ja. Ja, 18, če ima 17, oziroma sem že 17, tam vošite v komentaru, ne? Happy birthday to you. Kaj ti praviš? Pa ne vem, po eni strani bi, po eni pa ne bi. Daj ne hodi za eni, daj, Tršan ne hodi sem. Benton, daj gremo zakleniti vrata, tako. Daj, zaklenjati, tako je. Lajke je ta video. Joj, samo vidi, kako bolj nazaj hodite. Samo moje noge vun zreži. Ker so fucking cele let. Kakaj imaš ti? Tako je, kakaj noge mama lahko vidite na njegovem kanalu. Ja, kakaj noge mama? Brili smo si noge. Brili smo si noge. Če pa hočeš jaki video še z nama skupaj, pa lajkaj ta Stisni like. Tada, pri 2 urah lajkov naredimo še en... Še neki kontent. Še en video, ok, smijam. Zveneno? Torej praviš smešno pes. Rečemo pes. Ok, tako naj bo vsi v komentarjih požvrli. Pa, veš kaj, jaz bom rekel, ker tu, kak bi rekel, pizda, kakaj noge mame. Je res pa, vem, se vidi. Če fucking da to. Udobno je, stari. Disgusting. Ker, ja ne vem, pač, strah me, kaj bo to Ok, pošteno. Pa imamo spet Slovenko, največjo youtuberko v Sloveniji. Je največja youtuberka? Če misliš lepo afno, kulja. Lepo afno, mislim. Lepo afno. Čakaj, mislim. Ja, shit, oh my god, koliko seksi. Kaj praviš? Ja, humor 30 spet ima? ima. Včeraj je bilo 30. Humor ima, humor vidim, da ima. Ko vidiš Sam ne še- vidim, humor ima, razumeš. Karakter še mi pokaže. Karakter ti pokaže, mislim, da nima noben stik karaktera. Kaj imaš rajši, humor ali karakter? Oboje. Ne, eno moraš zbrati. Humor, Humor imaš rajši. humor. To je. Ne, to je Tršan prije. Daj, Tršan! Samo video moti. Glavno, a bi ti smešno ali pesno lepo afno?
Pesmi, what the fuck, me tle sprašuješ, fuj bre, kot da sem... Lej, ste že Ko me vse lahko Ja, vprašaš? malo nazaj, ko imaš punco, daj. Dej, pusti mi živ. Ajde, daj, kaži, lepa No, afna. kaj imaš, rajši karakter, a... Jaz imam raje karakter. Jaz tudi. Ja, karakter Karakter je je buza. Veš, da lahko... Zdaj pa, če gledaš tak 30 nazaj, pa so imele bobe dobesedno večje joške. Kot pa rite, ja. Ni res? Ne vem. Ja, Nemke, ki imajo stari A kraj. ti jo boste video snemamo! Ja, ti prvi povej. Smeš. Ti bi smešal. Ja. Čeprav me ni tako. Ja, veš kaj, če je že 30, ta je že izkušeno, tako da je smeš. Aha, smeš, dobro. Ti imaš naslednje. Jaz imam naslednjo. Lejca JT. Lea, streamerka. Poznaš, veš kaj? Poznam, ampak To ta viš, kaj je zdaj to. to bi ti smešno. Ja, jaz bi to smešno, ja. Jaz jih ne smešno, ker se mi, ne vem, totalno pes, če me ne vprašaš. Zakaj? Kako sem jo lahnila. Alo, prosti. Naslednja ženska ti je fucking ziher všeč. Melania Trump, bivši predsednik Trump. Ko te s tabo? Če bo, ne nije nara, Trumpa nara. Trumpa vidijo pa Trump, rabi. ali bi Trumpa, Ja, bi tudi. 100% bi Majke nastavil z mi, Trumpa. Kaj praviš, Melania Trump? Ne, pes. Zakaj ne? Pa pes, če Če Slovenka. Zgubana. To imaš, ni umetna, Se predstavljaš, da pa samo atomska bomba leti na Malo nas. si. Smeš. Oba dva fucking Smeš, Pes, Melania. jaz ne bi. Prestara za mene. Kaj? Prestara za mene. Kaj? Punca je prestara. Ja, gled, narma si rekel. Ja nima nara, on ima nara. Ja, Samo ona si ziher, videl, ona kako mu je se- ziher, ona če bo ta šla na razen, bo mu ziher polovico pobral. Oh my fucking god, ne. Ja, pes. Zakaj je toliko? Ne vem, živčni si na moj kanalu. Živčni si. Ne, pes, pes ti tudi. Ja, jaz bi, ma ena je strah pisa, ona razume slovensko, razume. In pol Kaj je bo- huje, da ona razume slovenski, Ja, ona saj njeno to. pove. In pol ona lahko izve to, in ker mi dva smo znana youtubera. Veš, kaj se je pol tudi z nama, ne? Ja, smeš, Melania. Zdaj pa še imamo zadnjo punco, pa hvala, vi lahko sodelujete v komentarju, pa pišete smeš ali pa pes za bilo katero punco, pa lajkajte ta video, ne? Ja! Pa zvončika vklopite, ker vidim, da 61% ko gledate moje videe niste To subali. pa je katastrofa. To je fucking To grozno. pa je grozno, Ful težko je, veš? da gledate in ne subscribete. Alo, če Ful gledaš, težko. kaj ti je težko svoj debeli prst premakniti pa subscribe, daj prosim te, daj please, daj mi please, daj subajte, daj please, no. Rabimo Daj subscribere. daj subajte, please. Daj please, Se ima samo miza zlama. daj please, no, please, glej, daj please. Le kaj delamo? Daj subscribe, no, daj no. Vse to ni težko, gled pa like še stisni, daj no, To zgleda please. kot pivo, stari. Daj please, smem pije, daj please. Daj please. Lana Rhodes. A to ona igralka, ko v filmih igra? Ja, Avengers, pa te fora, Marvel. Pa ful prijazna je, oboje Ja, ima karakterno in... karakter, ja. Res je, da ima umetno oboje, to veš, ampak ima brazilsko. Ma ne ima veze, to Tako 90 evrov za rit, to veš, ne? Kaj korit, če govorimo zdaj o Pravim Marvelu? 90 evrov, da karakter dobi, pa to. A ja, ja, vem kaj misliš. Se meni je ful všeč, ko igra v tistem filmu. Ko so 4 fanti zraven, ne? Ko je zaprta v sobi. Ja, in pol pol neka ona vse prebije te fante in pol gre samo čez okno. Ziher, ona prebije, kaj Ja. drugega. Okej, upam, da ne poznate Lane Rhodes, ne? Jaz bi rekel to hard smash. Jaz tudi. Smeš totalno, ziher. Ja, ker ful je nadarjena igralka, to moram Veš, to sem zdaj reči, da je ful nadarjena, ker vem, da je od malega že ful trenira to. Ja. Fuck, ne od malega, se ful dobro čuje, ne od malega. Odkar je končala srednjo šolo, Ja. ful trenira na tem. Ful trenira. Ampak je boje nehala s filmi, Ampak je- dovolj je zaslužila. Samo to biznis. Ja. Alo, 5000 lajkov, pa mi dva posnememo taki film. Ja, film. Ne, dajmo 10 katafaka, če veš, da bi. imamo pa 10. Ja ne, saj to jim je fora. A ja, okej, do 10,000 10,000 pa postajamo Pa film. postajamo taki film kot ona. Mogoče z njo, mogoče. Mogoče z njo celo. Pa drugače mi je vladu pesem posnela, ne? Ja, sam res. 10, Alo, za 30,000 subscriberov, ne vem pesem, to bo 30. 30,000 subscriberov, ne vem pesem. Koliko imaš zdaj? 28, ne? 28 imam za... 30 subov pa naredimo pesem. Imamo že nekaj. Tako da, pesem naredimo pri 30,000 subscriberji, to bomo dobili. Smash. Bomo zmogli, bomo, ja. Hard smash, Smash. Smash. Pa res smrdim. Pa ne veš, no. Samo delaš.
To je bilo vse na danes, če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, idite na njegov kanal Slovensko budalo, subscribajte se na ta kanal, idite na TikTok, Instagram, Facebook, Jack on the Box. Vse, Facebook, obvezno. Facebook pa full folk na Facebooku. Tako da, uživajte, pa se vidimo naslednjič. Pa še Tinder, ne pozabiti, pa Tinder pa si imel, ja. Twitch, pa Vse. kaj še, pa tisti, kaj že, Samo lajkaj video, prosim. pa Facebook nujno, Facebook pa res nujno, pol nekaj še nama na Messenger napišite, pol Twitter followajte, kaj še takega. Instagram, privat profil followajte, YouTube, subscribe, 2 kanala, Jack on the Box, Jack on the Game Box, ne vem, lahko mene subate, če hočete, lahko lajkate moj video, ko sem ga objavil, gled, kar hočete, kaj vam je pri srcu. Lahko kaj še kaj takega. Pa dobro, nekaj. Followajte na Trovo to Jack on the Box. Dobro, da, adijo.